คนเยอะมากค่ะพี่น้องคนเยอะมากอุ้ยใบแผลดัดบ้านเลยมาซิกเลยมาซิกเลยมาแล้วก็นักสืบบังเราเกินเจสซี่อ้อยเดียวอ่ะอ้อยยะbare lige sådan en lille snack. กินหมูย่างกัน Ngon sammen. Det smager rigtig godt. Det koster 50 kroner for 3 stykker. กินหมูปิ้งกันค่ะแอนทัส Videre til sådan noget. Det er totalt overgivet. นะคุณอีเด Snak lidt om. Og læste over. นี่จะเป็นจุดศูนย์กลางของเดนมาร์ก De her små oliver der, så må du prøve bruge alle sine konfirmationsskillinger. Jeg har de fleste. Så skal jeg sætte giraffen lidt med den. Det er faktisk det er sagt. Det er meget godt ud at gå med det. Det er det her, der hun har sagt til mig. Han er ikke gået med til noget. Hun har sagt til mig, det er sådan, jeg vil have det. Der er stadig gode renter på sådan en førsteårsmark. Nej, der er en skud i 500 år. Nu er vi oppe på halvanden og 2, når det er over 50 kilo. Det er meget flot. Når de får 3 års stik af. Noget til fingrene. Tak. Derfor man skal spise ris, fordi det er så vigtigt. Jeg kan spise et par toast herhjemme. Man ved jo aldrig. คุณซื้อรี่เดียวเหรออุ๊ยฮะคุณซื้อเบอีเดียคุณดูมากอดโกฮิลส์ป้าซื้อเบอีเดียเดียคุณ Jeg kører, vi har 4 lejligheder i gang på Brønden, og alt muligt. Jeg er forbi her 2 gange om ugen, tror jeg. Ja. Getting a drink. คุณซื้อเบอีเดียบริการหรือซื้อเดียคุณซื้อเบอีบริการหรือซื้อ Den der sidder med den hvide kasket. อย่านู่ดิเบกช่วงคุณอะเบก Det kan ikke hjælpe noget, jeg står der og glor efter hende. Så siger hun væk. อย่านู่คุณอะเบก Ja, ja. Jeg kan heller ikke finde hende. Har vi en ny mand nu? Har hun en ny mand? อย่าอีกก็สนาก็มาเลี้ยวเก็ด